Mbukeli wakwa Ndebele TV SA, ngiyakulotshisa begodu ngiyakwabukela kuphi nakuphi la ukhona. Thokoze nethuba onginikele lona ukuthi mina nawe sikhona ukuthi sikhulume kamnandi khulu kwamambala ehlelweni Umkhanyo, lapho silethelana khona umkhanyo, lapho sibonisana khona, lapho sibuyisana khona, lapho sikhuthazana khona. Ibizo lami ngelula hle Brian the Legacy, the man of the match. Uzobe ukhamba nami kamnandi khulu kwamambala kileli hlelo. Namhlanje ikulumo esiyiphetheko sikhuluma ngobungani, sikhuluma ngobudlelwane, ngelimi lokubolekwa sikhuluma ngefriendship. Ukuthi i-friendship isukaphi, iyini, iyaphi, yini into ekufanele ukuthi uyicale ebunganini, yini into ekufanele ukuthi uyicale ukuthi yenzeke, yenziwe babantu ophila nabo, yenziwe babantu ozwana nabo, yenziwe babantu oyokuthoma uhlangane nabo. Umraro omkhulu sibabantu sithanda ukuthi siwenze ukuthi ke sithina siyokwenza izinto bese sithoma siba nama expectations, sibe nezinto esizifunako ezingaphezulu. Nangithi into ezingaphezulu ngikhuluma ngani na? Ngikhuluma ngokuthi sifune izinto kabanye lezi thina esingakhoniko ukuthi thina sizenze. Kwesinye isikhathi kuba zizinto esizifuna kabanye lezi nathi esingakhoniko ukuthi sizenzele abanye abantu. Lezi zinto esingakhoniko ukuthi thana bongomunye umuntu wena bengekhe wazenzela zona. Yini ubungani? Ke sithome lapho. What is the true measure of friendship? The true measure of friendship is not about how they feel about you, but how they make you feel about yourself. Indlela bone bazenza wena uzizwe ngayo ngawe. Ungafuni ukuthi ubungane wena ubuhlunge ngokuthi laba abantu bakwenzelani, bakutshela ini. Lento le ithoma ngaphakathi mntwana wethu. Lento le ifana nothando. Ithando nasithoma sisikhuluma ngalo lithoma ngakuwe. Singase silithathe ithando silifanise nethunga. Uyabona ithunga ukuze likhona ukuthi liphuphume kufanele ukuthi lona lithome ligcwale. Angekhe laphuphuma lingakagcwali. Lokho kutsho khona ukuthi angeke wakhona ukuthanda omunye umuntu wena ungazithandi. Ngeke wakhona ukwanelisa omunye umuntu wena ungazanelisi. Sijike angeze wakhona ukuthi uthandwe ngabanye abantu nofana ulibone ithando elivela kabanye abantu wena ngaphakathi na unganalo liphelele. Angeke wakhona ukuthi umhloniphe omunye umuntu nofana uyibone ihlonipho evela ngaphandle eza kuwe wena unganayo. Singene ehlonipheni, iyini ihlonipho? Abantu abaningi nabakhuluma ngehlonipho umuntu uyathoma athi ubani bani ngiyamhlonipha ngoba unobuntu. Umuntu lo ngiyamhlonipha ngoba ke inkulumo zakhe ziyanemba, ziyahlaba, ziyazwakala, uyangibonisa. Bese umbuzo kuba ukuthi ke umuntu uyamhlonipha nofana uyamsebenzisa na? Umsebenzisela lento le oyizuza kokuye. Na uhlonipha umuntu awumhlonipheli into anayo, awumhlonipheli indawo azikhambileko, awumhlonipheli ilwazi aliphetheko, awumhlonipheli abantu abaziko, awumhlonipheli ngitsho nemali le anayo. Kodwana uzihlonipha wena ngokwaneleko ukuthi angekhe wayokunyaza omunye umuntu. Uzithanda wena ngokwaneleko ukuthi angekhe wayokwenza omunye umuntu into ebuhlungu. Kunezinye izinto sisuke sithi laba abantu laba into abazenzako azingisatisfy. Wena na uhlula kuzanelisa, wena na ungahlula ukuthi wazi iworth yakho, uyokhona njani ukuthi usebenzisane nabanye abantu. Ehlangothini lokungani njengoba isihloko sethu singebobungani. Ubungani ibungenye into. Bengisakhuluma ngomantshi. Umantshi sithathe ithunga, sithathe umantshi bese kuze ivatergani ithwele amanzi. Nayiwathela ngaphakathi kwethunga, ithunga liyokugcwala. Kodwana ivatergani nayokuthela amanzi ngaphakathi komantshi, umantshi lo angeze wagcwala. Umraro awuna vatergani, umraro awunamanzi. Umraro unani? Unomantshi. Umantshi lo awukhona ukugcwala amanzi. Kunabanye abantu esikhathini esiningi bangani bethu bafuna into eziningi kithi, bathi ke asibangani abaneleko kanti umraro unabo. Ngoba kunezinto ebafuna sizenze esingakhoniko ukuthi sizenze. Kunezinto ezi-against ama-values wethu ukuthi thina nasithoma senza into ezinjengalezi silahla ubuthina bethu ukuze sikhona ukuthi sijabulise abanye abantu. Bayingakho abangani abathina bakunikela iniluleko nawusekingeni afike kuwe uthi nothoma uthi uyamendlalela ikulumo athi mngani ungawari mtjana kuzokulunga. Indaba khona nayo njalo seyiphelile. Kodwana ikinga nayingakuye ufuna ukuthi nihlale phasi kuvalwe umfowunu
kuqalwane ngemehlweni nidingide umraro lo wena onawo. Umraro ukuthi-ke nawunabangani obanikela ama-advice ekungasiwo, ubuchapho buba lokha nasele iinkinga ziqala ngakuwe ngoba-ke lokhu ekade ubafunza khona bayokubuyisa ngakuwe. Wena ngeke usakukhumbula ukuthi la magama wami ngoba sekavela emlomeni omunye eza endlebeni yakho. Manje kuqakathekile ukuthi nasibangani sinikelane inluleko zeqiniso. Kuqakathekile ukuthi nasibangani sifakane endleleni. Kwesinye isikhathi ababelethi bakhona ukulwa bathi lumngane akho la simthandi. Ingasi ukuthi abamthandi ngoba kunento ebayisolako kuye, kodwa kunento ebayisolako wena nawunaye ngoba uyakujugulula ngezinye indlela. Kodwa sizoyifaka sihlalise kuhle ukuthi umraro omkhulu ukuwe ngoba noma umngane angakufunza ichefu kukuwe ukuthi wena ukhethe ukuyithanda nofana ukhethe ukuyilisa nokuyithatha nokuyizonda. Kunento esakhako sibabantu, ubungani budlala indima enkulu empilweni yomuntu. Into ekufanele ukuthi uyenze, you need to question i-friendship onayo nabantu labo phila nabo. Okwakho ngasuzibuze ukuthi-ke lobu bungane engibo kufanele ukuthi ngihlale nofana ngiphume na. Nanzi izinto engizokutshela zona ezizokuhlunga zikukhethele ukuthi uyahlala nofana uyakhamba na. Yazi ukuthi abangani bakho ngaso sonke isikhathi bayakusiza, kunezinto ebakusiza ngazo. Nabangakusizi ukuya phezulu, bakusiza ukuya phasi. Abangani bakho nabangakusizi ukuya phambili, bakusiza ukuya emuva. Ngaso sonke isikhathi khumbula ukuthi abangani bakho bayakhuluma ngawe. Omunye umuntu angasathi kuhleba, kodwa yazi ukuthi abangani bakho nabangakukhulumi kuhle phambi kwabanye abantu, bakukhuluma kumbi. Yonke into abangani bakho abayaziko ngawe ukuthi bakuthatha njani ngemva kwama-secret wakho wonke bawaphetheko, uzokubona ngendlela eniphathana ngayo ngemva kokuthi bazi lezi zinto ebazaziko ngawe. Kuqakathekile ukuthi nawumuntu ube nomngani, ube nala ulilela khona, kodwa yelela ukuthi uchomana nabantu abanjani. Kunesitsho esithi, show me your friends, I'll show you your future. Abangani bakho basiboniboni sakho. Nalokho nawuthi abangani bami benze into ezimbi mina angizenzi, awuzukuhlogomela ukuthi kukhamba kube nalapho khunye ofana nabo ungayeleli ngoba environment okiyo iyahlala emkhumbulweni, ugcine sowuyenza lento le ngale kokuyelela ukuthi le mpilo le uyayiphila. Ntwana kwethu ebekade sikuphethe namhlanje ngilokho ihlelo umkhanyo, siyawuletha umkhanyo. Ibizo lami nguBrian the Legacy, the man of the match. Asihlangane kodwa ngokuzako kwaNdebele TV SA. Ngiyathokoza.